WhatsApp kan di se mise à jour tagi. Ask Meta AI research. Wani yau gino dama haifulka igaba WhatsApp wara imaha a même temps am tuise. Alal misali nigba foto wa dum matkanta ngo di son WhatsApp wara nugu duwai wal bin wale dumi wal bin wale. So kama tin ku kan in furk tabare se matkanta narin te kudu wani WhatsApp wara. Har sinta kan ngite WhatsApp poche mise à jour wise sumo mo koy non Google Play Store nimten won WhatsApp poche mise à jour wat kan tin won WhatsApp poche mise à jour kuban son im free won WhatsApp wara im chabare se matkan tinara ni teka apps Meta AI research din matkan tinara ni te goida. Okay, mashallah harban kan te mise à jour no wana WhatsApp poche amma halba yi from bidara aram bai kan woni yogo goino WhatsApp Messenger man WhatsApp business ora. Okay, mashallah so dun ten won WhatsApp poche mise à jour même temps d'une fois nig di wono nig di ben neo bene na kagdan se ask Meta AI or research so neo ben kan go di hay kul kan na ha photo no nig ba wal bin question kul kan go ni se non den ha en même temps ak tun se hayamo hay kul de kan se bay den ha mat kan tin de AI gono ya dinno WhatsApp oration ak tun se so alal misal neo nigo di ne kan se antum fon nig di ya bene wal binde nim ka neo nig di alamo go ne ganda nim na ba nema amma mata kan dina hay kan na ha mo du foten no nga ba hay kul kan nga ba so neo ig ba foto kan du marango di woni o kay chabarense so mat kan tini tek do so yim kan neo yim hantum a young African man in farms so yima lanse ya tini zaito kan lanse ya tini mi hin sur kaina akanda yise aran dingine a même temps akanda ise so matri tayigan na ne ajinin aran di wala a young African man in farm so aran di mata kan cinin ya ajini so im coin email na coin a young African man for in love so im ngumo lan sai ajini difference tin gano di ingle gano ni hantuma même temps ag tu yon tense so im hin surungu mo kaina so en même temps ngumo ngene ya tini akanda sai ajini mi di fota ni R&D ngumo ngene ya tini so im hantum a young African man with his family hantum a young African man black with his wife and children a young African man black with his wife and children so email say actually dillan say actually mi hin sura sai kaina mi hin suru amma tan gidi akkan dai ne sai so R&D wala R&D ngene to inshallah matakan tan ngene ka hay kulde kan ga bana gana ha da haya no education no da hantum no mo so da hantum mo no din kane ben ne shasho do ngene ka hantum hay kul kan de ne ba ma ha advance for model store so ngene ni di live coaching type of me so ngene har bobo ya tin de ko ni kul marganta din ni hantum o te din ni ha même temps to ni se nigide neo kanum faragade wa kul kan swaji ne da hantu mono do fota non go kul kan no nigide akkan den social ne mo reyina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh portala ko ta fusnedo kangana mora kul marganta amdi mise à jour tajo ingwe